I pozdrav svima ljudi, evo nas u još na ovom kanalu i ljudi, dobrodošli u novi video. Ljudi, danas ide nova reakcija, evo ljudi, znači, napokon novi video, znači, prošli video je bilo prije 3 dana. Tako ljudi, danas, kao što vidite, opet, znači, ide reakcija, znači, na diss track. Danas, znači, ljudi, znači, bio sam YouTube malo pre, znači, onako listam, nema kad dođem diss track, i ja sam prvo kontrak na Vanimija kad je ono snimio, ali brate, sad vidio, evo, ja sam skinuo video i kad diss track na 7 youtubera. Znači, gledao sam nešto, sam na početak, 20 sekunde, rak hajde da zajedno poslušamo, nisam to, sam nešto vidi nešto skont, nešto ko milion pregleda imaju, pa ajde nešto nije onda, nešto tako. Tako ljudi, hami uglavnom sada u klip. Znači, sam ljudi da napomenem, znači, u deskripciji dole ima, znači, link moje Facebook stranice, ima dole također link, znači, mojeg Instagram profila. Znači, odlučio sam da sad, znači, ko idući lajkuje dole ovu stranicu, ko idući lajkuje moj profil na Instagramu, svi koji lajkuju moj profil na Instagramu, znači, dobit će pozdrav u idućem klipu. Znači, ljudi, to je bilo to, znači, mi krenemo sa reakcijom. Znači, ljudi, u klipu namještao sam jednom kameru 15 sekundi dok nisam nagodio. Tako, znači, možemo krenuti, znači, da radim ovu reakciju, znači, sam izvinite, ja bi, znači, nisam mogu uštivati u bolje kameru. Ovako, znači, super, vidim sija na ekrane arane. Tako, znači, ne znam što, nešto malo vidite vas hvala ovdje. Znači, koliko su u mene, ja vidim, očima crvene, znači, puno subscribe, piše 10 kumas je malo ljubčast, ali eto, valjda nešto pobava, malo se to sjebalo. Vidite što je ovako zabagovalo ovo. Ti Bosni, nešto mi zabagovalo ovo. Šta je ovo bilo? Hajde tu da poslušam i ovaj diss track. Znači ljudi, što pa inače, malo stop, spot. Dobro, dobro, tu. Oho. Za razliku od BML-a odrepaću muški, moje ime su za vas ko meci iz puški, bolje neko buče pancir ko hoće da me sruši. Stara kiša na polju ko na YouTube-u prasi, mislim da si dobar reper, al za niže klasi. Za repa bolje idi skupljaj boce, jer repuješ mi isto ko kad čoban zove ovce. Poslije potice pa kako je to ime, više bi ti pasalo kao na primjer džiber. Priče me je zvala tvoja matrica na Viber, da mi kaže da je poslije tebe zadobila triper. Stani, jao ljudi, šta je on rekao, jebote, koje rime ima čovjek. Ljudi, stanite da malo vratim, taj sam na minutet. Striperka, ne Viber, džiber. Više bi ti pasalo kao na primjer džiber. Priče me je zvala tvoja matrica na Viber, da mi kaže da je poslije tebe zadobila triper. Možda sam napravim pare, Stani, moram. Joj, ljudi, šta frajer reče, jaran. Žoče, kaj reći kaj je pasalo džiper, to moja mamica, kako svala me na Viber da je zadobila triper, jaran moj. Šta frajer reče, ali 7 youtubera, znači za Džibrosa, za Baku, Prase, ne znam, nisam sad baš tekstova, mislim, ali brate, frajer, nema šta sam kaže za rime. Brate, imao frajer predobre rime, on disu na Vanimija je bio stvarno dobar, šteta nisam odradio i tu. Ja, samo li ljudi, jebujete internet, sad mi ovo dolazi. Hajde me sastavi. Bila triper, možda sam napravim pare, nisam tu da poziram, zanima me YouTube mani, skupo cijena vozila, zanima me YouTube mani, nisam tu da poziram, Dobra muzika. Napravim pare, nisam tu da poziram, zanima me YouTube mani, skupo cijena vozila, Dobar spot. zanima me YouTube mani, nisam tu da poziram, kakva je to pesma, nemoj da se blamiraš, disk ti je ko asma, mojim se igaliraš, vedok srepa brate kao da ga neko djera nožem i liči mi na Bambija iz stare epizode. Joj, vedok, sad reće vedok srepa nešto, Bambi je aran, frajer dere sve na vedok, znači to je strojca. Družica Rupić je mnogo jaka, treba ja je zovem samo kada mi njeno prezime treba. Ja moram sam zustaviti spot jer je koliko frajer dobre rime stavio. Jaran. Jeste skoro ljudi vidite gore televizor, znači piše diss track 2 gotovo.
Aj ljude. Ham dalje nastaviš. Tamo vadam od blica ovoga vidite ovdje. Ta već nije u mene, nije upeo upadan blic. Nema šta, uvijek je dostupna ružica, jer poslije mene sveta njena rupica. Dostupna ružica, sveta je ate. Ham dalje. Evo imaš minuta. Ulari me krade, znači gradskom peru trenduje, a nimalo ti brate, ne možeš da smisliš pesmu, evo daću ti na rate, a to koliko si glup, da si glup nikad zaz, evo iskreno pitanje za tebe Vanini, reci kak si zadnji put se približio vagini, nisam znao da će disk toliko da te ovori, evo već 3 setnice smišljam šta da odgovori, došao sam da pravim pare, nisam tu da voziram, zanima me YouTube money, skupo cijena vozila, zanima me YouTube money, nisam tu da voziram. Pravim pare, nisam tu da poziram, zanima me YouTube money, skupo cijena vozila, zanima me YouTube money, nisam tu da poziram, nisam tu da poziram. Ja sam digao ruke na glavu, Allah, znači šteta prema fejskama da... Ja, Allah, sam... Nemam, znači, šta drugo govorit nego šta drugo reći, pa nemam... Brate, kraj 10 sekundi, brate. Eto, ja gotov dis. Jebote, život, ljude. Mislim, hajmo mi ljudi sad prijeći na facecam pa ćemo tamo malo pričat. Znači, ljudi opet na facecamo. Ljudi, ja znam, ovaj dis je, znači, odreo, brate. Znači, ja mislim, ne javiš ovdje, nećeš ulazit. Samo da izađem. Eto, znači, ljudi. To je, znači, taj dis, brate, znači, frajer je. A kako ima ovako dobar rima, ljudi ne razumijem. Čovjek, znači, ubija svima. Na Vanimija, na Balaku Pronaca, na Džibrasa, čini se na Impeta, Ružica Rupić, Vedox, ne znam ko su dvoje sad to, ja mislim da je to sve, ali vrate, mili. No, ali kad je on rekao, Džibro, znači, kako ti ime ljepotica, budete zovu Džiber, tvoja mamica me zvala na Viber, kaže da je zadobila triper, jaran, ja to nikad ne bi smislila si u životu. Ti ljudi, dis mi se, znači, toliko svidio, znači, znači, ocjena, znači, moja, isto ocjena, znači, čista, brate, 10, eto, 0 do 10, kad mi ocjenjala čista 10, znači, frajer je odro. Nemam riječi, Allahan. A ti bošli, šta sam se odrekao. Tako ljudi, znači, to je bilo to za epizodom. Mi se vidimo u nekoj idućoj epizodi, možda čak u idućoj reakciji. Idući epizodi, ljudi, znači, čuo sam već u uvodnom dijelu, znači, svi koji me zaprate na Instagramu dobijaju pozdrav u idućem klipu. Ljudi, to je bilo to, znači, za ovaj klip, ako ste odgledali klip do kraja, ostavite like da vidim koliko vas je odgledalo do kraja, ako vam se svidio također moja reakcija, znači, brate, ovo sam gledao, sam govorio znači, i kad je bilo tamo pri kraju, ja sam ovako digao ruku, ovako gledam uspod, svega me ću jako gledam uspod. Ne mogu vjerovati, ali spot isto, dakle, nije loš. Idući ljudi će vjerojatno biti, vjerovatno, možda ću, ne znam, da li ću sad odmah sve snimat, reakcija na od Live studija, Disek, ne znam da li ću to ili na Vivid Cinema. Tu ne znam da li ću to, eto, vidit ću opet. I ljudi, to je bilo to, znači, lajkujte ovaj video, šerujte ga na ostalim društvenim mrežama, na Facebooku, lajkujte moju stranicu na Facebooku, zapratite me na Instagramu i ljudi, to je bilo to, znači, sabajte na kanal, znači, kliknite dole to crveno i uključite zvonce. Ljudi, to je bilo to epizod, mi se ide neko iduće epizode, od iduće epizode, sad završni je pozdrav. Pozdrav!